kandi tuba tunasatira ya matariki 13 z'ukwezi k'umunani kw'isi ahari umunyamurenge wese twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi muri 2004 n'imyaka 21 ishize twibuka abacu Jona Hagere barabonana ariko aza kuba intandaro yuko batandukana uwo mukobwa bararekana nibwo ngo yagiye mu kabari kamwe batavuze izina ryako ko mu gihugu cy'u Rwanda aja mu kabari asanga yaragiye ko John Ngwazamwa niyo makuru baduhaye ni nayo makuru ari kuri mutandao Ngwazamwa kamugazamwa n'akayoga no amahitamo y'ibyo biramureba aja muri ako kabari ashikemo asanga harimo umukobwa mwiza cyane ngo haye ubyina yani inkuru nabonye kuri space cyane ngo haye ubyina mwiza ari we Eva John ahamagaye Eva ngo baraganira bamane kuganira aramubwira ati ukuntu bimeze amakuru yose tinje nkeneye gushaka nkeneye umukobwa mwiza umukobwa w'inzozi zanje ni wowe Eva ati kabisa nanje ntakibazo twokumvikana tukabana niho bahise bakundanira utekereza urukundo ahantu ruvuye mukibaka ukantu turagana tukagarukaho. Hello, muraho, murakaza neza muri City Transfer. Tubafite services zo kohereza amafaranga muri East Africa, Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania na DRC. Tubafite na services za MoneyGram, Western Union. You are welcome. Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza webuke ndetse nabugorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeza abana nawe muri gahunda zawe zose nziza urimo. Turamukije abanyamurenge bose kwisi ukuye mutugara, turamukije abanyamasisi bose kwisi, turamukije n'abanyarwanda bose kwisi ukuyemo ibigarasha. Nawe bakora subscribe kuri Ineza Live TV uri umuntu w'ingenzi kandi uri umuntu w'agaciro. Wahisemo neza guhuza kwifatanya n'uyu muryango mugari wa Ineza Live TV. Turabakiriye abantu bari ruguru iwacu kwivuko mwitongo rya basekuruza abanze gusiga ibibanza byabo bagakomeza bakahaguma kugasa nabo ngo bakihari n'ukuri muri abantu b'agaciro cyane kandi ntitwareka kubashimira kubera ko cemezo cashoboye n'abakeya. Turamukije M23 AFC twirwaneho turabaramukije cyane aho muherereye hose n'ukuri Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze barinde. Abanyafrika turabaramukije namwe Abanyaziya, Abanyaburayi ndetse n'Abanyamerika namwe turabakiriye kandi turabasuhuje cyane dukomeza no kubifuriza ukwezi k'umunani kwiza. Kwezi kwagiye tariki 9 iyo kwageze muri 15 kuba kwagushira kabisa. Yandirimbo ngo nta mana nta buzima ariko reka duheze mpore imihana ya ruguru yatewe ejo ahantu nyine hari situation itari nziza kubw'impamvu mwese muzi z'abanzi bashaka kuturimbura cyangwa se kudukura mu gihugu kandi tuba tunasatira ya matariki 13 z'ukwezi k'umunani kw'isi ahari umunyamurenge wese twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi muri 2004 n'imyaka 21 ishize twibuka abacu tuniyubaka tunamagana abapfobza ira jenoside yakorewe. Abantu kuri iyo barenze 10 bagapangirwa bakicwa bari yabo ni 166 barenga. Ni gahunda yapanzwe ishirwa mu bikorwa na leta y'u Burundi. Rero abarokotse reka tubabwire ngo muri mwenyine kandi turi kumwe namwe ngo igiti kizagitemwa kikongera kigashibuka niko yobo yavuze. Rero iyo minsi ko turayegera tiyagira uzokomeretsa undi kuri ya munsi cyangwa se kuri ziriya tariki kubera ko harimo umwe wagiye arokoka mu muryango ari umwe undi muryango ukarimbuka ukicwa ariko nukuri turi kumwe namwe bantu barokotse jenoside yakorewe abanyamurenge mu Gatumba turi kumwe namwe. Ako karagaciyeho kwibutsa abantu no kubamenyesha ko iyo gahunda ihari kandi igomba gukomeza igomba no kuzirikanwa ahari umunyamurenge wese kwisi ndetse n'ahari inshuti y'abanyamurenge. Dufite inshuti z'abazungu, dufite inshuti z'abirabura, dufite inshuti ahantu hose, dufite abantu badukunda kandi ndabizi ko ahari umunyamurenge wese izo tariki
hazagira igihakorerwa cyo kwibuka. Reka rero twivugira amakuru yacu yari atuzinduye cyangwa se impamvu twiteretse tugiye kubabwira amakuru. Umuntu twarababwiye ngo umuntu ni mugari, umuntu ni munini. Umugabo witwa John wagiye ubiserere mu mitwe y'abantu, John, Eva wa John. Harandi makuru yaje kumenyekana ko uyu mugabo John ntabwo yagiye mu Rwanda agiye gukora ubukwe na Eva. Siko biri. Nta makuru yamenyekanye mu ijoro ryashize cyangwa se inshuti yiwe magara yabitaye hanze. Ubwo uyu mugabo yateretaga umwana w'umukobwa w'umunyamurenge wabarizwaga mu gihugu cy'u Rwanda. Barakundanye bagera igihe yuko John aje kumureba kugira ngo bapange iby'ubukwe. Ahageze kidobya iritambika, ariko amakuru uyu mushuti wa John yatanze yavuze ko John ariwe nkomoko yo gutandukana n'uwo mukobwa. Umukobwa batashatse gutangaza izina ryiwe kuko nta mpamvu, iyi mihanda ntayirimo, wenda ashobora kuba yaranubatse ari mu rugo rwemeze neza, nta mpamvu yo kumuvuga. John ahagere barabonana, ariko aza kuba intandaro yuko batandukana n'uwo mukobwa, bararekana. Nibwo ngo yagiye mu kabari kamwe batavuze izina ryako ko mu gihugu cy'u Rwanda. Aja mu kabari asanga yaragiye ko John ngo azamwa, niyo makuru baduhaye, ni nayo makuru ari kuri mutandao. Kwazamwa kamoga, azamwa n'akayoga, no amahitamo y'ibyo biramureba. Aja mu kabari kunywa ko kwivura, mbese stress cyangwa se kwiturisha. Hari bamwe bazabayoba ngo inzoga inzoga ngugira amahoro. Ta amahoro ugira uba wishira mu bibazo. Inzoga ntabwo ziteza umutekano mu mubiri w'umucanga muri wowe. Ziragukoroga ukaba koroniki nyine igihe cyawe cyose. Bamwe banapfa ko ari nk'imbwa pe, ntaco bigejejeho kubera ubusinzi. Abandi bagasinda bakabantu bakomeye bivanye n'ukuntu umuntu yikontorora, ariko si nziza na bukeya cyangwa se kuba ufite agahinda cyangwa kuba wababaye ngo uje kuzinywa ngo nibwo ugira amahoro. Reka da, ubuhaye wiyangiza. Aja muri ako kabari ashikemo asanga harimo umukobwa mwiza cyane, ngo uhaye ubyina. Iyo ni inkuru nabonye kuri Space cyane. Ngo uhaye ubyina mwiza ariwe Eva. John ahamagaye Eva ngo baraganira, bamare kuganira, aramubwira ati ukuntu bimeze amakuru yose, tinje nkeneye gushaka, nkeneye umukobwa mwiza, umukobwa w'inzozi zanje ni wowe. Eva ati kabisa nanje nta kibazo, twokumvikana tukabana. Niho bahise bakundanira. Utekereza urukundo ahantu ruvuye mukibaka ukantu turagana tukagarukaho. Barakundana, John ageriga asubirayo ari fiancé wiwe, nibwo baje gukora ubukwe. Baramenyaniye hehe? Mu kabare. John ni bandi, umukobwa n'inkunda rubyino. Kuko hari amakesi menshi nagiye numva yasenye ingo muri Amerika, agenda ateranya abantu, agenda agira gutya na gutya, ngamaze gusenya ingo zigera muri 3. Na makuru ari kuri social media twahakuye, twagiye twumva nandi makuru inshuti ziwe zagiye zitanga muri live yahabaye ninjoro kuri Space. Udakoresha X shauri yako. Byo twatuvuga wenda bashaka kuba ari bishakuri we, usibye ko nyine basigaye bakora inkuru nk'izo, aba YouTubers bakabya uploading. Barangije gukundana bakora ubukwe bwiza. John abwira Eva ati sasa kubona gukuye mu kabari rero uzambera imfura, uzambera umwana mwiza, ibyo mu kabari bireke. Umukobwa aravuga ati nkunda gusohoka, ariko kijanye n'inzoga nzakireka. Nzakireka, ariko gusohoka nzajya nsohoka. Biragoye ko umuntu mukuru wamukura ku kintu akunda cyangwa se ikintu wamukundeyo cyangwa se ikintu mwahuriyeho, biragoye cyane. Tiwo kimukuraho babandi ngo nzashaka ngo umukobwa w'ikirara ngo umuhungu w'ikirara ngo nzamuhindura. Urahindura umuntu se we n'umwenda banditse ngo urawuhinduruza. Biragoye cyane. Ngibyo birabaye. Musubije amaso inyuma, mwibuka indirimbo y'umuhanzi witwa Bruce Melody. Twanyweye twasinze, hariya yitwa Ikinya. Muri video uwo mukobwa Eva yararimo, iyo ndirimbo mugende muyirebe, ishobora kuba imaze imyaka 6-7 hafi aho ngaho, ariko ntimaze imyaka mikeya. Mugende murebe iyo ndirimbo, umukobwa witwa Eva yararimo ari gukurura shisha. Abantu bazi shisha cyangwa se bigeze bayikoraho, mutubwire shisha nimba ari fanta cyangwa shisha nimba ari akantu gusa korohesha. Naco ni ikiyobya bwenge kira cy'imyotsi. Muri video rwose arimo yarimo ayikurura rwose, ubona ari kubifiringa byishimiye. Inkunda rubyino yacu Eva.
ibyo ngibyo ariko nyine ntacyo byatanze, byarirengagijwe biva aho ngaho, kubera ko ni amahitamo y'umuntu gukunda. Wakundiye umuntu mu kabari, uzi imico yiwe, uzi ibyo akunda, uzi uwo ari we, uzi nyine ko nyine ari inkundarubyino, ibintu nk'ibyo. Nibwo bakoze ubukwe, biratuye, aramudekara, yagiye hanze. Ariko John akaba yarabwiye Eva ko afite miliyoni y'idolari kuri konte papa US. Izo faranga ni nyinshi, abenshi tuzumva gusa nyine ngo ni tuzatubona ibintu nk'ibyo muri filimi. Amakuru nk'ayo tuyabona muri filimi, ariko aya mafaranga batunzwe n'abantu bakeye, miliyoni y'idolari. Nsambona bakora urutonde rw'abahanzi bakize, uzi cyangwa se wo kuzufana ukumva ntarimo. Niko John yamubeshe. No muri record ya mbere Eva yigeze gutanga, yabwiye John ati uri n'umubeshyi, waravuze ngo ufite ngo miliyoni y'idolari, wowe rubyogo, wowe wakora miliyoni y'idolari, ngo baranagufungiyeho n'inzu, ngo n'inzu twabanagamo barayidufungiyeho turi kumwe, ufite miliyoni. We wacha bongo. Aragenda ashika muri Amerika, asanga ubuzima umugabo yamubeshe si bwabamo. Mureke kuba mu buzima bw'ikinyoma, mureke kubesha, ja gutereta uri wenyine. Uvuga ati njemba muri Amerika ndapagasa ku isaha nkorera amadolari 50, ku kwezi ninjiza 3000. Nibyo ntabwo umukobwa yo kwanga ngo nuko nguri umukene, ariko reke kugenda ubesha ati nje mfite ibi nibi za miliyoni. Wewe kwenda uko miliyoni n'amafaranga wotora mu muhanda se, na amafaranga asaba umuntu wakoze saving imyaka itari mikeya, amafaranga menshi ayo ngayo. Sindabona urutonde rw'abanyamurenge bakize kwisi, tuvuge ngo barubirwa bari kuri uyu mwanya, Banyarugwa bari kuri uyu mwanya, Bagitwaza bari kuri uyu mwanya. Reka ari n'amafaranga menshi, n'amafaranga asaba kuba warasavinze imyaka. Hari abantu bakora batazi gusavinga, hakaba n'abandi basavinga ariko amafaranga ni menshi. Amubesha ko ari mu buzima bwiza, buzima bworoshe bw'amafaranga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko umukobwa agera yatangira gutungurwa nuko bari kumufungiraho inzu. Ya miliyoni yagiye hehe? Cakinyoma cyo mu gutereta, cyo kwihaya. Abanyarwanda zacu umugani ngo umusore uterariye ntarongora inkumi. Ariko no kubesha ikinyoma nk'ico ngico vraiment ko umuntu mugiye kubana akenshi ruza rusenyuka, tiruza ruramba. Kubesha ikinyoma nk'ico ngico mugiye kubana no kwibesha. Abanyamurenge baravuze ngo ubesha nyakabwo muziha, ngo abayibesha umuhondo. Mureke kubesha mugiye kubana, mwiyereka uriwe, mubwire uriwe, ubushobozi bwawe, imitungo yawe, ibintu ngibyo ariko amawisha hejuru. Amugejeje yabona ubuzima barimo, sibwo yabwiwe, yarabeshwe. Kandi iyo ngasa abahungu benshi barayigira yo kuja gutereta bakabesha. Kamubesha ati ibi ni ibyanje, ya company ni yanje, ndi ninjukuri rero ruganda. Ibintu nk'ibyo biza bisenya ingo cyane. Gushaka umuntu kamubesha ibintu nk'ibyo nibwo byagiye umukobwa abona ari ibintu bikomeye cyane, ibintu bigoye, birimo ikinyoma, ariko agashima Imana ko bamugejeje hehe? Muri Amerika. Ariko amakuru hari nuko umuryango wa John, papa we na mama we, ni abakristo kandi ngo bakunda Eva cyane. Usubye ko ari John wagiye umunaniza agafata ikiruhuko, kwa kundi abanyamerika baza bafata ibiruhuko, ikiruhuko cyabo bakagipanga, akavuga ati nzaza muri Afrika, reka mpaga nshaka $7,000 $8,000, reka mpara kuryosha ahantu nkaho ngaho. Nuko amafaranga nyine tukumva ni menshi, kandi ko akaba ari menshi. $7,000 mu mezi 3 uzamara muri Afrika, wa spending ana amafaranga menshi. Inshuti, umuryango, abajama, abo muziranye, abo keneye kumenya, ibintu nk'ibyo ngibyo ukabanza ukanabagurira. Amafaranga menshi, ariko ayo ngayo ukwezi kumwe yoba yashize bivanye n'ukuntu wayakoresha, cyangwa se n'ubuzima ukeneye kubamo muri ako kanya. Ushaka kuba muri ako kanya mu buzima buhenze, n'ibyumweru 3 yoshira, nta mafaranga menshi adashira, nta n'amafaranga make atagwira. Tipa akaza ngo aza no muri Afrika guspendinga amafaranga, ibyo batavuganye n'umugore, akaza kanasha no mu nshuti ziwe, bagakora ibintu bitari sawa, bya bindi byose mwagiye mwumva. Bigeraho ngaho umugore amakuru akamugeraho, ibintu nk'ibyo abona wapi. Nibwo umukobwa ngo yagiye abwira nyirabuko na Sebukwe ati umuhungu wanyu arananiye, karanananiza.
ibazaho umugabo atangira gukubita umugore akamurya amenyo narumiwe. Abagabo baryana amenyo muri ibitangaza muri nabagito. Kurarya umugore amenyo uraciriritse pe. Urakubita umugore. Nimba bitumvikana mugani w'Abanyakenya ngo we toka kidogo. John yamagenda ba John. Ariko John akabanga afite angagira n'akarimi ko gusebanya no kubesha. Kurya umuntu ubesha ni mubi cyane. Kagenda yinjira urugo rwo kwa runaka karusenya kagira gute, amaze gusenya ngo hafi ingozi 2 n'abatari 3. Amakuru yaraye kuri space ayo ngayo avugwa n'abashuti ba John, abantu babana. Eva rero hamwe tatunje no munenga ntanco namushinja uko biri kose aba yaragerageje kwihangana ataba yaragize, ariko nawe ni nkunda rubyino, umuntu ukunda gusohoka, ukunda kuryoshya, ibyo ntaco bitwaye ku bakobwa. Hari ababikunda, hari ababyanga. Ugiye utembera kwaje n'umugabo wawe ni sawa, ariko yegeza atembera wenyine nico ni kibazo. Ariko na John akaba adashobotse. Sinzi ko rwo mwahoreye mu kabari rwo waramba nakore kose rwo mari imyaka 5-6 ariko amaherezo azarusenyuka. Inama dutanga dusoza cyangwa se tugana ku musozo, nimba wagiye mu kabari wa mugabo we, abakobwa bose uhayibonamo bahaye bamwe babyina, nta mugore aho ngaho. Ni nkunda rubyino, nabantu bazogutesha umutwe cyane, nabantu bazogutera stress, teresi kazamuka mugano wa musaza, nabantu bazakwicira ubuzima. Umuntu nk'uwo ngo kubaka bigoye bo, harimo abubaka 2% bo kubaka, ariko abandi bose aho ngaho nta mugore urimo kabisa. Ko gukunda akabari, muko gukunda ibintu nk'ibyo ngibyo, kubaka biragoye. Habe n'umuntu ukunda akabari, ukunda ibintu nk'ibyo bya ambiance, kuryosha, araha nakubaka biza bigora. Hari abantu baba bakeneye kuba mu buzima bwabo ntawo bagenga, bigenga, azerera wenyine akanigarura, ntawo mubajije uri ko watinze. Ubuzima nk'ubwo ngubwo wapi wowe ukazaga ngo ubonye ngo umuhungu w'ibogari, ngo ubwanwa ngo w'amatuza. Umuntu ukunda gusohoka, uwo ntakeneye kubaka, n'umuntu ukunda kuryoshya, n'umuntu ukunda nyine gahunda ziwe azikora ari wenyine, tumubaze ngo ari hehe. Ari namakuru mashasha yaratugeze, turavuga ngo reka tuyabasangize. Twege dukora inkuru za societe zacu, inkuru zibarizwa mu bwoko bwacu, ntago dukora inkuru zandi moko cyangwa se z'abandi bantu. Twege dukora inkuru z'abanyamurenge kubera ko turi abanyamurenge. Niho tubarizwa, nibwo bwoko bwacu. Isaga rero zihari, zaba mbi zaba nziza, tugomba kuzivuga. Kuri ikintu cyose cyagiye hanze cyamenyekanye, why not ntateraho commentaire saje uko mzumva, kavuga nkanje nawe ukaza ukavuga nkawe. Ariko inkiri mu rwihisho iyo ngiyo taco woyivugaho kuko iracihishe, iracabitse. Imana ibarinda abagore bo mu tubari, inkunda rubyino. Imana ibarinda abasore babesha, Imana ibarinda abasore b'indyarya, Imana ibarinda abantu nk'abo ngabo b'ubuzima bw'ikinyoma, babesha ibyo badafite. Zaba abagore beza, izaba n'abagabo beza. Urugo ni ishuri ritsinda benshi rigashobora bake. Kuri nabo barasenyuka ntako bataba baragize bikanga, niyo rya shuri. Bariya babishobora, babishobozwa no gusenga no kwihangana nibanga byonyine, nta kindi kibashoboza. Wa wundi roromodo wa ukunda wubaho ukavuga turi mugabo urugo rwe rubayeho neza ndabakunda, imba nifuza ko bangira inama, bakubwiye ibirara bibera mwabo ninjoro, ariko ntibisohoka umuryango, ubavuga ngo mana iri joro rizajamwe bakeya. Urugo kera ibanga ryagiye hanze ntirubarukira urugo, iba yabaye inama y'umuhana. Ibanga ryasohotse mu rugo rikaja hanze, iryo ni itangazo riba ryaciye kuri siberika cyangwa se ku mbuga z'abanyamurenge. Urugo rigirwa n'ibanga no kwihangana no guhishirana. Aho wanyu yakosheje ukahahishira, ukabererekera, ukarenzaho. Kwihangana paka rya jambo rivuga ngo muzatandukanywa n'urupfu. Reka mbabwire ngo mwakoze kubana natwe, kandi weekend nziza, amahoro mu mutima, amafaranga mikofi. Ibiganiro zacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.
Hello, muraho, murakaza neza muri City Transfer. Tubafitiye serivisi zo kohereza amafaranga muri East Africa, Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania na DRC. Tubafitiye na serivisi za MoneyGram, Western Union. You are welcome.